Brian te Lizo, Ege, si mi dobar, što imaš, šta radiš? Evo, dobro je, znate razlog zaustavljanja? Znatim. Koji je? Hitim, hića. Razlog je hića. Molim? Hića, razlog je hića. Aj prije svega osigurajte vaše vozilo, to jest da ga ugasite. Osigurano, ono ne skirajte, nema sigurnijeg vozila od ovog. Nova šlepa, gledaj. Ponovio se, Fordova. Samo ugasite vaše vozilo, molio bi vas. Joj, ne mogu ga ugasiti, rane, to je najgore. Kako ne može? Ne mogu ga ugasiti, ne mogu nikako, imam problem s motorom. Dobro, ajde mi predajte vaše dokumente, vozačku dozvolu, ličnu kartu. Joj, Loki, jel moraš mi... Nemam sad ništa tu kod tebe, Allah mi. Nemam život. Kako nema? Nemam, imao sam neki isto problem, pa nemam života. Evo organizujem danas car show, pa sad žurim dole. Gospodine, predajte mi vaše dokumente, ne zanima me gdje žurite, molim vas da mi predajte vaše dokumente. Nemam, Allah mi. Pa kako možete voziti bez vozačke dozvole? A imam ja vozačku, razumiješ, ali mi je malo nestala, razumiješ, nešto sam je pogubio, Allah mi. Vaše ime i prezime mi molio. Šefket Kurčubić. 411 za slobodnog kolegu, može li kod 8? Gospodin Šefket Kurčubić. A šta je to kod 8? Provjera lica. Ja nemaš mi šta provjeravati, znaš ti mene ba. Hoćeš mi doći dole na ovaj car show? Organizujem ja to u suradnji sa gradom. Samo gospodine. Možeš ponoviti, molim te. To je u zapisniku. Po koja se to briše, osi to uvijek? To se nikad ne briše. Ima i godina, Bog te. Možda i dvije. Ja mislim i tri možda. Prešli ste prelazak preko crvenog svjetla je $550. Daj, nemoj me, Michael, danas, ja sad ne mogu ovo voziti, jel? Ne. Nemoj me, Allaha, ti danas zovi studiju, organizujem sa njim, ovo ubiće me čovjek. Molim vas da napuste vozilo da dođete do mog automobila. O jebote, suh raketom je odmah. Grafička kartica, Johnny. Kod vas ovoga što se tiče dokumenta, bilo kakav dokument kod vas? Ništa, Allah mi. Znate li možda broj vašeg ličnog dokumenta? Mogu ja sam nazvati jednog gospodina, molim te, jedan telefonski poziv, da on tebi to objasni. Nazovite poslije ovog trafik stopa da završimo. Evo, molim te, sve će te biti jasno. Johnny, jesi mi dobar? Evo, transportujem kola dole za ovaj show, zaustavio me Michael Bryant, gospodin ovaj moj lijepi. Ovdje ja prošao slučajno kroz crveno svjetlo, valjda. Kako sam vozio šeškom, međutim ja žurio ono dole da sve bude na vrijeme, sad izgleda neće biti. Možeš li išta majke ti reagovati? Joj, gdje si tačno? Evo me dole prema dokevima. Ajde pošalj lokaciju na brzinu, ako uspijemo stići. Ajde dobri, ajde. Možeš ti njih pričekat, molim ti sam da on dođe da ti nešto... Eto, molim. Koga? Sudija, glavni ovaj, Falcona. Gospodin, ja samo radim svoj posao, ne zanima me niko. Znam da radiš, međutim ovo je od, kako da ti kažem, državne vrijednosti, razumiješ? Državna vrijednost, tako da vi prolazite preko crvenog svjetla. Hitno je, znači ne mre biti hitnije. Da li je to državna vrijednost? Ja šta je? Vidiš, ja sam palio rotirke da mene čitav svijet vidi, ja nisam imao namjeru nikog da ubijem. Signalizacija je žuta koliko vidim. Jes, žuta. A nije plava i crvena, što dobro, znači nije veze, uglavnom ću ja plavu i crvenu sjeltu, ako je do toga jebi ga, da li mi ovakvoga moga prodali, šta ću mu ja? Nije do toga, nego s ovim postupkom se mogli nekoga usmrti, gospodine, o to vam pričamo. Ovdje sam ja oprijedno, skiraj ti, ja sam sve to imao pod kontrolu, razgledao sam ja se 4 otvorio. Allah. Od dana današnjeg vam vozačka oduzeta na 5 dana do 23.1. ovoga mjeseca. Molim te, znači ja ću propast meni su auta i vozačka, sve u životu, ja s time bavim, razumiješ, to je moj biznis, ja Ako imate kakvi pritužbi na ovu sankciju, obratite se Vrhovnom sudu. Allah mi, pa evo obratio sam, sad će doći. Falcona, on ti je vrhovni ovaj, on ti je sve. Znači prelazak preko crvenog svjetla, to vam je 3 kaznena boda, kao što sam i rekao, 11 kaznenih bodova.
Ja. Oduzimanje vozačke na 5 dana od današnjeg dana do 23.1. Poslije 23.1. poslije ponoći možete koristiti automobil kako ste ih koristili do sad. Stani Allah, sam sekundu. Halo. čuješ? Ja. Poslao sam ti sudiju, ide prema tebi, da li ti stić, ne znam. Tu sam ja, hajde, lagano, hajde. Hajde. Moram ga zadržavati. Šta si rekao Allahat, nisam skonto? Uručio sam vam nalog na vaš konto, to jest vaš broj računa, tako da vam je oduzeto sa bankovnog računa $550. Allahu dragi, ti imaš mene u crno zaviti. I od današnjeg dana vam je oduzeta vozačka na narednih 5 dana. Što se tiče ovoga vozila koje ste vozili trenutno, ne možete nastaviti s njim. Ovo vozilo će biti vraćeno gdje ste ga i pokupili pod rotacijom i pratnjom policije. Da nemoj Brija, šta si? Malo se odmaknite od vozila, da vas ne bi udario pri samom izlasku. Brija, šta ti je volan, šta se razljutio toliko da nemoj Allahat, nemoj mi to radit. Ja sam šta skrivio Allahat da izmirimo odmah ovdje da mi halališ. Evo halalit ću ja tebi. Joj, jel me složi? Majko draga. Joj. Gospodine, molim vas da ustanete. Joj, majko. Joj, što me udari u glavu. Imaš kakve lati da stoji tamo sveće mi krv. Gospodine, molim vas da ustanete, nisam vas udario ni sekunde ko što sam i vidio. Još sam vas opomenuo da napuštam vozilo kako vas ne bi udario. Ufatio si me na prijepad. Gospodine, zadnji put vam govorim, molim vas da se ustanete. Evo, sada dođe malo zemlje, dobro, sve sam djece preproje, udario sve si Allahom. Joj. Evo, sad ću vam ustati. Za B kategoriju. Aha, to, pa už, da, to mislim. Pa... Pitam vas da li ste polagali za kamion, to je za C kategoriju. Nisam ni znao da se treba polagat, Allahom, nije mi niko ni rekao. Kako ne znate, gospodine? Pa ne znam jevote, ja ni jedva položio za auto i 6. put. Da li možete avion voz bez... Pa mogu. To jest, kako? Pa uzmijem i vozim. Gospodin Ševket, kasnimo nam ovo poslovanje... Pa kasnimo izgleda neće ga nimit kako smo krenuli. I ništa nisam siguran. Ništa, gospodin, ovoga prešao je preko crvenog svjetla i nema vozačku C kategorije za kamiona, upravlja istim. Kako nema? Pa vam nije gospodin Dante dao? Gospodin, koliko vidimo u sistemu, dispečer je javio da gospodin ima samo dozvolu za B kategoriju. Ja imam C i B, ja mislim. Nemam sad za motor. Halo, mrčavi. Čekaj, ne mogu sad. Možete provjeriti sa gospodinom. Policija me zaustavila. Da kasnim ćemo. Da, evo sad ćemo. Aj provjeriti sa gospodinom ovoga sili, onda ovo končamo da ubrzamo ove čas. Ja sam položio za ovo, ako misliš da to mi je Silva dao ona. Jes, dobro. Da, ako ste položili za kamion, možda još nije u sistemu prošlo, tako da nije vidio. Znaš kad je to, ima mjesec dana kako sam ja polagao za ovo. Onda je moralo proći u sistemu, gospodine. Ja nisam za motor ja nisam. Ne znam ja ta slova miješam, A, B, C, D. Ko je za motor, ko je za kamion? C vam je za kamion, D vam je za automobil. Jesam, C sam položio, imam 3 C i 2 B. Sada imate dokumente koje sebe ovoliko ne bi trajalo. Ja. Samo trenutak da ja provjerim sa gospodinom iz autoškole. Zvao, jesam. Da. I je vam dao? Jesam. Lagali sve? Da. Ne bi ja vas zaposlio da ne znam da ne imate. Pa da. Samo momira da vidim, ne znam zašto ne javlja Dante. Ne javlja mi se gospodin. Gospodine Dante. Je. Dobro veći, možete mi sad dati informaciju, gospodin Ševket? Kako, samo momira. Kurčubić. Ja, taj. Eno sad lapo ne znam primjer, svi išli u Furova studija. U Furova sam pravo, a? Jel da je malo ufu dan? Ko? Znači misliš studija? A takvi su ovi koji su na većoj poziciji nego mi. A mi nas sirotnju ko jebe, svi ti moja rad. Zato vi vozite kamion, a ja ovo. Ja? A on ono. Jes, ja upravo to, ja kamion, dobro ti to vidiš ti. Što ti je nepravda. Ajmo ga prebiti. Ne smijem na dužnost. Čali se. Dobro. Gospodin, evo sad ću ja peniti gospodinu načelniku.
Hvala vam, gospodine Dante. Gospodine, izvinite, nisam se čuo vaše ime. Michael Brandt. Gospodine Brandt, sad sam čuo sa gospodinom Dante, u sistemu kad je kategorija D, to je neki donji sistem. To vam je za kamion i za autobus polaži vozačka. Znači jedna kategorija za oba dvoje. Da, tako su oni napravili u sistemu, treba da se pomjeri. Za autobus se nas objavi da ne bi bilo i daljnjeg dezinformacija. Za autobus. Što sam gospodine Ševket, kad razgovaram sa službenim licom. Da, za autobus. Ja ću vama putem e-maila poslati te informacije. Nažalost, nismo to prije stigli da korigujemo. Znate kako, gospodine, ja sam parći godinama zamolčao gospodina Andriju da to večeras odmah proslijedi do vas. Može, nema problema. U ovom slučaju, gospodine Šefket, imate 3 kaznena boda što se tiče iste kategorije. Ako ista kategorija spada pod B i C, isto vam tako važi da vam se oduzima vozačka. Dobro, iša sad, nisam opet skonto. Kao što je gospodin sudija rekao, za kategoriju, za kamion i auto spada pod jednu te istu kategoriju, vi pod jednu kategoriju... Kamion i autobus je pod D. A ja imam na... Jebi ga sad, za B imam ovih bodeva, mislim. Nemam na ovo. Za B, da, ali trenutno niste pod B kategorijom. Pa nisam. Znači, ako vas gospodin policajac drugi put upati sa kamionom, dobit ćete kaznu bodova i za kamion i za autobus. Aha. Tako je. Upravo gospodin je platio kaznu što se tiče crvenog svjetla i kaznene bodove ćemo prepisati onda na što se tiče na C kategoriju. Ja. Ništa onda možete vi nastaviti dalje pošto imate sad na C kategoriju imate 3 kaznene boda, 9 kaznenih bodova je oduzimanje vozačke na 5 dana. U ovom slučaju vam se ne oduzima vozačka zato što ne spada pod B kategoriju. Hvala Allah. Platili ste kaznu na licu mjesta. Što se tiče toga, slobodni ste i svako dobro i hvala vam na suradnji. Ajde, viš kako se mi dogovorimo sve lijepi boj. Kad ugasim rotacije možete nastaviti dalje. Čuješ? Izvolite gospodine. Izvinite se, završili sa vozačem. Jesam, da, slobodan je. Gospodine Ševket, ajde radite tamo, nije treba plaćati. Ajde, dobro. Morao sam manu abort. Morao sam, brate, to mi je karakter, morao sam, ala. Pusti me, brat, zato što sam prošao kroz crveno svjetlo, ja mu oborim lampu, brate, nasred cesti. Rasvjetu mu izvale.